Siyabingelela nasihlobo esithandekayo njalo kusifundo salona leli viki. Sibonga uThixo osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilileyo saqhubeka sidaditsha. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele la. Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama leNkosi yethu Jesu. Siyabonga njalo ukuhlanganiswa esifundweni okhulumayo umfundisi Mila Dube. Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje okhulumayo nguRuben Ngwenya. Ngiyalibingelela abalaleli lababukeli ngegama leNkosi yethu Jesu, okhulumayo nguMrs Nozinhle Mpofu. Siza kuba lomthandazo singakangena esifundweni sethu, kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngelinye njalo ithuba osiphe lona kubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele kubana asichasisele ngcono amaqiniso aselizwini lakho, ebese sincedisa ekuphileni kwethu singaphansi kwaleli langa silungiselela ukuza kwakho sokusondela kangaka. Sibusiseke sonke, usenzele kahle abalaleli lababukeli, ngelihle igama leNkosi yethu Jesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyaqhubeka kuzifundo zethu. Namhlanje sikusifundo ngu9 lapho esikhangele khona isihloko esimnandi kakhulu esilamaqiniso ambalwa, lapho esikhangela khona isono, ivangeli kunye lomlayo. Siphila esikhathini lapho inkolo eziningi sokwekethiswa indaba yesono, sokuthiwa vele into ejwayelekileyo. Ungabonakala usona kuthiwa vele singabantu, thina singabantu benyama, kanti vele besingaba ngabantu bani sihlobo esithandekayo. Abantu baqhubeke ngesono. Amavangeli amaningi akhona, siphila esikhathini samavangeli ekethisa indaba yomthetho. Kuleli viki esizathi sikukhangele yikuthi kanti uJehova uthini ngomthetho wakhe, okubangela isono kuyini, isono vele siyenziwa ngokwenzani. Yikho esiza kuxoxa ngakho. Siza kucela lapha uMandlo asibalele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda bese sixoxa ngokubili esingabe siyakuthola lapha. Mahubo 119 ivesi linge lika 93 lo 94. Yes. Kangisoze ngafanga ilibala imithetho yakho, ngoba ngayo uyilondolozile impilo yami. Ngisindisa ngoba ngingowakho, ngiyidingisisile imithetho yakho. Nangu ubufakazi bukaDavid ekhuluma ngomthetho. Uthini ngawo? Kuyini esingabe siyakuthola lapha mfundisi Dube, ikakhulu sikhangele indaba yomthetho? Siyabonga badala abukeli ukubana uNkulunkulu azosinika ukusikhumbuza ukuthi indaba yesono, ivangeli lomthetho kumele sikubambe, ngoba yikho kuzenza sikwazi ukuthi kungani sikhonza. uDavid uthina lapha, umthetho wakho angisoze ngukhohle ngoba yiwo onginika impilo. Right. Ngenye indlela uthina nxa kungasusa umthetho wakula mpilo ngani, ngoba umhlaba esikuDavid yazi ukuthi ungesono. Kwaba lesono, isono ukuze sisuke kwakudinga ukuthi kube lo mhlengi. Right. Umhlengi lo nguyenza kube levangeli uJesu Kristu. Right. Then umthetho ke isimilo sezulu. Right. Wawungeke usuke okwenza uJesu azokufa elithi ivangeli yikuthi umthetho umi udinga ukuthi umuntu afe. So isono sesisuswa yikuthi ukufa kwaJesu nxa usephendukile. So sibona lapha sinikwa ukubana impilo esiyifisayo sonke, umuntu ohamba enkonzweni ongakhonziyo bonke bayifuna impilo. Right. Yikho ubona umuntu ebalekela ukufa. So impilo ithola phela kuJesu onguyivangeli. Kodwa ngapha kungala Jesu kulesono, umthetho lokukhombela ukuthi isono kumele umuntu afe. uJesu athi awusoze ufe mina sengikhona. So siyamukela isifundo lesizo sitshengisa ukuthi isono sibi siphuma kuphela ngevangeli likaJesu Kristu. Umthetho isimilo sikaNkulunkulu. Isimilo sikaNkulunkulu. Siyabonga uyibeke yacaca indaba esingayo kulona leli viki. Ngakhona okunye singakwengeza lapha Ngwenya. Ngithande isigaba sokucina sevesi yona leyana lapho uthi ngingowakho ngisindise. Ngiudingile umlayo wakho. uDavid uyananzelela lapho ukuthi
Okokuqala ungoka Jehova lanxa eyisoni lanxa siyizoni singaba kaJehova njalo ongasisindisa nguJehova kuphela. Akula umuntu lamandla ingilosi zizidalwa ukudinga umdali ukuthi azofela izidalwa zakhe. Ngakho ke kudinga ukuthi sikhale ngazo zonke izikhathi kuJehova ukuthi Jehova njengoba siyizoni siwele esonweni awuzathi ukuthi sizalelwe sokiso isono asikhaleleni ukuthi uJehova sisindise kakhulu. Sikhululwe nguJehova. Amen. Ngoba thina sesiwile vele sephula umthetho wakhe sesonweni. Mina enguzwisisileyo lapha ukuthi uDavida ubephila impilo engaxabani loNkulunkulu. Ubudlelwano bakhe loNkulunkulu bebubuhle kakhulu. Bahle badonsa umcabango wami bawusa ebuhleni bomthetho. Abantu abaningi umthetho kabawuthandi. Kodwa sithola ukuthi lapha umthetho uyalondoloza umuntu, uyavikela umuntu, uyanika umuntu impilo. Umthetho aze athathele thuba lakhe awudingisisa umthetho kaNkulunkulu ukuthi awenze. Lathi balaleli lababukeli singadingisisa umthetho kaNkulunkulu senze lokhu akufunayo siza kuphila impilo elobudlelwano obuhle kakhulu laye owasihle ngayo lo wasidalayo. Right. Ngihambizwa abahlobo bami bathi umthetho usilungele sihlobo esithandekayo. Lo ngela mthetho usebunzimeni uthwele nzima uyahawula. Umthetho siunikeziwe njengeheji njengejurawo yiwo osivikelayo. Nxa ungasuswa sihlobo esithandekayo siba sengozini. Ake sixoxe ngawo sike sikhangele impilo zabalingiswa abathile esilawo. Sike sikhangele impilo kaSamson. uSamson ngenye indoda esiyitholayo eyayikhethiwe uNkulunkulu. Isasesiswini sakani waphawulwa ukuthi abe ngumahluleli wako-Israyeli emelahlulele ko-Israyeli. Now siyamthola kubahluleli ngu-14. Asesikhangele uvesi ngu-1 lapha. uSamson waya eThimina wabona intombi engumFilistiya. Right, singafika kumbe kuvesi ngu-2. Esebuyele wathi kuyise lonina, ngibone intombi engumFilistiya eThimina. Ake liye ngithathela yona ukuba ibe ngumkami. Hayi, nansi indaba. Anti sizwisile ngumahluleli lo ophawuliweyo umNazarene. Usebone intombi eThimina. Ake sike sikhangele isimilo sika Samson. Kumbe singakasikhangele, asikhangele la mavesi sikuhlanganise ka1. Khangela uvesi uchapter ngo-16, uvesi ngu-1, weqe ukhangela u-4 lo-16 lo-17. Yikho kuzaba lengxoxo yethu nje kuphela. Sithole izifundo singabe siyazithola lapha. 16 verse 1. Yes. Ngelinye ilanga uSamson waya eGaza lapho abona khona isifebe. Walala lalo ngalobo busuku. Verse 4. Ngemva kwesikhathi wathandana lo wesifazana esigodini saseSoreke owayethiwa nguDelila. Verse 16. Ngokubelesela okunye wamncenga insuku zonke waze wagcina esenengeka kakhulu. Ngakho wamtshela konke wathi, akula mphuco eseke yasetshenziswa ekhanda lami ngoba ngingumNaziri owahlukaniselwa uNkulunkulu kusukela ekuzalweni. Nxa ikhanda lami lingaphucwa, amandla ami angasuka kimi, njalo ngingaba buthakathaka njengomuntu wonke. Right, siyabonga. Ake sikhangele impilo kaSamson. Sikhangele izilingo ezibuyayo kumaKristu, lezinto ezisiphazamisayo nje ehambweni lethu lesiKristu. Zifundo bani esizithola kumbe zilingo bani esizibona esiqathanisa lapho okwenzakala empilweni kaSamson? Okwakuqala uchapter ngo-14 laphana iBhayibheli lithi na uSamson uthi wabona intombi ezizweni kumaFilisti. Alright. Yena ungumNazari usesizweni sikaNkulunkulu. Lapha ekhaya kuyafundiswa ukuthi kumele baphile njani, ukuthi athathalani abahambelani. Right. Kodwa yena uthi sebonile azatsho nxa ubalethi ngimbone muhle kimi. Yes. Ubuya kubazali ufuna ukuthi angenise abazali entweni yakhe le ukuthi lanxa lingadlelani mina kodwa ngibona ngani ngale kuyanceda. Yeah. So sibona
impumela yesono ukuthi isono sibe kanganani siqalisa ukumsusa kubunazari abukhethwe sesiswini ahawukele izinto ezingasoza kibo selingekile abe sedinga ukuthi abazali bamncedise ukuwa kwakhe esuka khona lapho ngakukhangela kuhle iBhayibheli lithi wehla wayelokho esehla wasuka lapho wayabona futhi uwilo wasuka lapho wazofika kuDelila right impilo kaSamson itshengisa ukuthi kulezinto empilweni esizibona zizincane kodwa zisusa ukuba impilo kakhulu esiKristwini sikhethiwe sabiza ukuthi siba amaKristu sikhonze lapho khona lapho ngikhona kodwa okwenza okuncane sikunanzelenini kuyasehlisa ukuba yithi kwethe kukholweni uSamson sifundisa ukuthi ukuhlala singabanazari abakhethwa abaqotho udinga ukuhlala sibambe umthetho kaNkulunkulu ngoba ungayekisa umthetho kaNkulunkulu uyabusiya esonweni utsheliswa kancane kancane nansi indaba ezwa ngwenye ukuthi indlela esiphila ngayo yona le umlimi angathi hayi lingathatha bezizweni lesizana kakhulu ngokunye ukucina kusifaka ezonweni ezithile kunenge ngokunye okuyizinto okusiphazamisa njengamaKristu ukuthi sitsheliwe ungenzi lokho ungaphonga ukuthi ngiyakwenza nje ngokwesikhatshana siyabonga mfundisi okunye ngunanzelelayo angithi injongo yokuthi kube khona uSamson kwakuyikuthi akhulule iIsrayeli kumaFilistiya yes now usezelwe sokumele ukuthi mhlawumbe enze lokho uThixo akhangelela ukuthi akwenze yena usefuna ukuthi aye kuba ngumkhwenyana wesitha sikaIsrayeli ngiyayizibuza ukuthi wayethembeni sokulethela umucu ukuthi kuye ebona lokhu uThixo emphe khona wasusa ukwethemba kwakhe kuThixo wasezethemba right ukuzethemba ikho kwenza wabona yena engane angaphila lesitha sakhe ethembe amandla akhe babengamfakela right afe engafezanga umsebenzi kodwa yena wathemba amandla ukuthi uyalwa kulezinye izigaba empilweni zethu esisuka bese sisebenzisa amandla ethu sibe umlimi eceleni the moment kumbe kufike ngabona sesifike esigabeni sokuthi senze njalo so yikho ukuqalisa kokuwa ngoba siyabe sesisuka uThixo uthanda abantu abamethembayo ingoma ithi kumnandi ukwethemba uJesu lokukholwa izwi lakhe hey manje sithembe uJesu manje mina nginanzelele okokuqala ukuthi uSamsoni wala ukweluleka kwabazali abayesaba uNkulunkulu kudlulele phambili abesesala ngitsho lokulalela lezeluleko zikaNkulunkulu abesesithi yena ngoba ngiyamthanda right ngifunde isifundo khonapho ukuthi kulezinye izinto esizithandayo ezidinga ukuthi uNkulunkulu asincedise kumbe zigwemwe umthetho kaNkulunkulu leziqondiso lezilayezo zakhe uNkulunkulu wayekwazi ukuthi kungani engafuni ukuthi baganisane labezizweni kodwa simbona ngendaba yokuthi yena uyakufuna uthi umfanele iversion lethe ngoba umfanele lathi kulezinye izinto esibona ngathi zisifanele kodwa isiphetho sakho yikufa khangela uze ahambe ayekhuluma lemfihlo yes akhuluma izinto angamelanga azikhuluma lathi siyazi expose kumbe siyazi yenza ukuthi sibe sengozini ngokudlalela lapho uNkulunkulu athi singadlaleli khona ulonke esehla kusikali sokuziphatha uSamson azefike phansi yindlela isono esiyo sosona maforo khangela khathesi kuba nzima ukuthi nxa ngingakubuza ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana ungadingi ukuthi ucabange kodwa ngenxa yesono siyahlala imhlangano siphikisana ukuthi hayi mina ngibona ngani ngiphakathi laphakathi hey isono sesisibulele sesisiphazamisile abantu abatsha ngicabanga ukuthi kuzifundo zona esizithola ikakhulu le kuyathatha asiqapheleni lokwenda bamantombazana njengamajaha omama asiqapheleni sibili la uyakhuluma izinto izinto ongamelanga uzikhulume sibe kufaka emathangazini la so khetha umuntu oqotho siqhubeka lapha yebo ngwenye sike sikhangele futhi ikakhulu isizukulwanisa yikuphi okunye kuyizinto okungabe okusiphazamisayo ukuthi singamboni uJehova yebo bekubuye ukuqala engqondweni yami uIsrael uthe engene eKenani uNkulunkulu wathi kabadudule basuse izizwana zonke
thola khona kulamadolobha amathathu amancane elinye lakhona kwakuyiGaza elinye li-Ashdod nyalibalele lesithathu bawakhangela uIsrael bathi lo kuncane lokho kiwo sokuphuma umuntu ozakwenza uSamson aveze imfihlo yezulu lapho ngafanele ukuthi ayiveze khona kuloko nto okuncinyane empilweni esikuchiyayo sibona ngani lokhu angeke kusilimaze khona okuncinyane kuzaletha umgoqo phambili ozakwenza silahlekelwe ngumbuso wezulu so asikunanzeleleni kufana lakho ukuthi sizasithi hayi uNkulunkulu uthi don't be ngesilungu don't be unequally yoked with unbelievers Njengoba sibone ngani hayi kanti lo uyakhonza akulandaba ukuthi inkolo zichiyene kodwa uyamaza umlimo uthembakele futhi ukudlula laba abakhonza ungathi kukhona okukhanya ngani kumzidlana omncane sokusiza emlayweni kamlimo lizahambisana yini kumbe uzagcina wena ususithi hayi khona ngaze ngiye khona ngale kungcono lokho ngikhonza lapho right uyazi nxa ekhuluma so angithi uIsrael lapha isikhathi sabo behlula ama-judges yes kakusela nkosi yayikhona so umseze ngabehluli so uSamson sekhetha ukuthi angene kumkhandlo lokuthi abuthu uIsrael but uSathane bese esemsebenzisa ukuthi amuwise ukuze izwe siphele ngikhangela lapha abalaleli babukela ukuthi uSathane uyakwazi ukuthi isikhathi nxa sesiyaphela uyaletha izinto okuncane esibona ngani akuncedi akungeke usiphazamise ukuthatha kungamphazamisa kambe uyachona ngiphakathi ebhange zinganathi mbukele nje abakhitha khona nami mbukele into ezincane i-social media awukambe ubukela abantu abanqunu kungamphambanisa into ezincane kodwa uyakwasathana ukuthi ekucineni uyakhupha ubunazari buKristu bethu buyaphela bunqunde ingqondo izinto ezincane ezinjengokuthi umuntu asebenze ukudla athi hayi zilonke ungangikhuphisi wathi ngizidlele umzimba ethembele kaNkulunkulu uSathane uyasibamba into ezincane ufisa ukuthi uJesu sesiyagoqa umhlaba sesiwile kodwa siyakhuleka ukuthi ngalesi sifundo sifunda ukuthi okuyizilingo okuncane lokusivimbelayo kasibalekeleni ukuthi Jehova sigcine umthetho wakhe ngoba umthetho usifaka phakathi kokuzungulezeka sigcine sivikelekile kuKristu Jesu siyavikeleka right okuzinto okuncane khona lokho yikho kusenza singabi lamathuba njalo loNkulunkulu iBhayibheli lisabalwa abantu abakhuleki izimuli manje angazi ukuthi ematafuleni kona ngapho kompofu lidla kuhle lina ixoxe kuhle kulobudlelwano yini kahle kahle kumbe kusemafoni kunini bengizayibalekela yena leyo ibuzayo nginazelela ukuthi lapho kunye amaforo sikutholayo ukuthi isitha sethu lese singuSathane uyakwazi ubuthakathaka bethu khangela indoda le enguSamson ibiweyisa izinto idabula imlomo yezilwane kodwa nxa sokufika kubomama lapha sithola ukuthi yikho lapho kwakulobuthakathaka bakhe khona okungangokuthi sonke kukhona lapho esibuthakathaka khona ngaleso sizathu yikho kudingakala ukuthi nsuku zonke sibe ngabantu abafuna ubuso bukaJehova sikhuleke ukuthi uNkulunkulu angasingenise kulingweni asisindise entweni ezimbi khangela ukuthi khathesi abanye ngizengcaba ngomunye umkakhe esekhethwe ukuba ngutreasurer umkakhe wayenatha wathi ngeze ngathatha ibhokisi labo abagcinela kile imali ngathi amfuni isilingo emzini wami thathani imali yenu ubaba lo uzanathaza nathe le mali yenu amfuni ma problems so uSathane lathi uyakwazi lapho esilubuthakathaka khona uhle angena ngayona leyo ndawo so thina kasingazi yenzi sibe vulnerable ngokuzi phatha siphuma entandweni kaNkulunkulu njengalokho okwenziwa nguSamson ukuthi wahle wazikhipha wawa elonke tshona esiya phansi kakhulu so zihlobo zami esikutshoyo lapha yikuthi umthetho siyawudinga yiwo lawulayo akuphonga uthathwa nje akuphonga udliwa nje lo wayengumNazarene ethi ukuthi uza kudla lokho alokho awudli amaKristu awadli konke awathathi loba ngubani akugqokwa loba yikuyini so umthetho ukhona ukuthi ukuvikele ngabe wayithethe kuhle ngabe kahambanga ukho lokho kule point elinye limcijo like la uletha la ukuthi wayezibona enjani bakithi eqinile asike sifithize ke sixoxe ngayo imithetho leyi ngoba uKorinto wakuqala ngo10 verse ngo12
uthi lo Thomiyo kaqaphele ufuna enze njani bakithi Hawu. ake sikhangele indaba zona lezo ukuzibona uqinile Kuyahlupha abalaleli babukele ukuthi ngizitshela ukuthi ngiqinile kodwa ngikhohle ukuthi okwenza kube lo Jesu esiphambanweni ukuthi umuntu kusukela kuAdamu wehluleka ukuma. Right. Nxa ukhokho Adamu onguye wabunjwa nguNkulunkulu ngesandla sakhe wawa. Right. Mina esengingapha khatshana amandla ngiyathatha ngapha. Right. Indaba yokuma esiKristwini nguJesu emuntwini. Kunjani? Umuntu ngekami. Right. Lanxa ngingaphi lanxa ungaphi la lo mbukeli asifundeni ukuthi indaba yokuthi sime yikubamba uJesu singamuyekeli. So okungasinceda ukuthi indawo ezingayiso sizibalekele. uJoseph wabakwazi ukuthi ngingala ngihlezi la umama lo ngizalala naye. Yes. Wasukuma kangcono ukuthatha ibhajeni wagijima umlimo wamnika amandla. Yes. So indaba yokuhlala endaweni ezingayisizo yokudla ukudla ongayisikuthemba ukuthi uzayo esibhedlela kumbe ngizakhuleka akusizi kumele ngibalekele konke ngwenelisayo ngamandla kaNkulunkulu abese nginika ukuthi ngibaleke. Umuntu angathi umthetho kawusebenzi ngiyazi ukuthi uyabe sijoni. Right. Abantu bafaka amajurawo bafaka amafence ama CCTV bayakwathi kumasela zangena. Right. So nxa umthetho ungasasebenzi kuthi uthi le mhlabeni akula mthetho phela. Why sizama as long umhlaba lo mthetho uvele kuNkulunkulu. So umlimi lomthetho wakhe awunika abantu ukuthi bangaphila njani. So umthetho owenza ube khona yikuthi uyenza ukuthi abantu bagcinakale kuhle. uJesu ke siwephula umthetho wasebuya ukuthi abuyisele umthetho ungasuki yena ngaye sisindiswe ukuze siyenelise ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngendlela efanele. All right. So umthetho yiwo oyenza ukuthi kube lobudlelwano Kakhulu. Akula budlelwano obungela mthetho phela. Angithi phela. Yeah. So kulenye ingozi futhi esifuna ukuthi sizame ukuyenqabela lapha. Yona leyo ukuthi ungenelisa yini ukuzigcinela wena umthetho leyo uzibone wena ulamandla ukuthi mina ngiyenelisa. Kwesinye isikhathi sifike engozini yokwahlulela. Anti niyabe ngicina laba sebesenza lokhwana sembona abanye bebesehluleka singakubalansa njani? Umthetho angeke nganelisa ukuthi ngizigcinele ngoba ubuyela khona phane kuthini ukuzethemba kuyingozi. Right. Umthetho ukuthi siwugcine isisekelo sawo yikuthemba umlimi. Now umlimi singamthemba usesinika amandla okugcina umthetho. Right. Ngoba singamthemba simthande ukuthi konke akutshoyo ngoba engumngani wethu uNkulunkulu wethu sizazimisela ukuthi sikwenze ukuzimisela khona khuyana bese kusenza ukuthi uNkulunkulu asinike esingelakho amandla okugcina umthetho. Khangela asiqalanga ngokugcina umthetho qala sazana saba lobudlelwano ngoNkulunkulu abese sinika amandla sehluleka ngoba thina sikuhambisa nyovani sifuna ukuqala sigcina umthetho bese sidinga umapha umthetho. So nxa ngikuzwa kahle kumele uqale usindiswe. Uphawu lokuthi usindisiwe ukugcina umthetho. Usulamandla okugcina umthetho. Ngoba lokhu sindisile uzathi uma ungithanda gcina ini tshengisela ngokugcina ini umyelo wami ngiyaloma awungisindisi umthetho kodwa kangisindiseki nxa ungekho. All right. Yeah. Lapha uzwani kakhulu nxa sikhuluma indaba lezi ezokuthi ungakhanyela owesifazana umhawukele usuhle wafe ungazonda umuntu usuhle wambulala. Uthini kanti uJesu la ayikhuza even ukuthi laba abathanda ekhuthaza ukuthi abantu kabathande izitha zabo. Kuyini ayekutsho ikakhulu kundaba le yobudlelwano? Nginanzelela ukuthi lapha abangule okunye uJesu ukuthi kwezinye izikhathi abantu siyehlukanisa uJesu lemthetho. Kuthiwa imithetho ngeTestament elidala. Kodwa lapha simbona eyinabisa. Asukele ngitsho lenhlizweni ukuthi esikwenze enhlizweni kuhle kubalelwe njengokuthi sikwenzile. So ngithola lapha simdinga kakhulu uNkulunkulu ngoba
isono sinabe ukudlula lokho esingakucabanga. Kwezinye izikhathi emehlweni abantu sokungangakhanya, kodwa uNkulunkulu ubala azabale lenhliziyo phakathi ukuthi okucabangayo ufuqwa yini. Khona lokhu konke yikho kwenza ukuthi sigcine siphambuka. So uNkulunkulu siyamdinga umnikazi womthetho ukuthi asincedise ukuthi umthetho wona lo siwugcine nxa ehlala phakathi kwethu. Kuyathathekisa lokho. Angithi asikhangelele uMakho ngo-9 verse 42 siya ku-48. Kule ndaba enye ethathekisa lapho mfundisi ke lisincedise sizwisise lapha ingxoxo leyi ukuthi uJesu yena wayebheka kanjani umthetho nxa wayekhuluma lapha sifile ku-42 verse 42. Nxa umuntu ekhubekisa oyedwa walaba abancinyane abakholwayo kimi enze isono, bekungaba ngcono kuye ukuthi aphosele olwandle ebotshelwe ilitshe elikhulu entanyeni yakhe. Nxa isandla sakho sikwenza wone, siqume. Kungcono kuwe ukuthi ungene ekuphileni ungungini kulokuya esihogweni ulezandla ezimbili. Lapho umlilo wakhona ongacitsiyo. Lapho impethu yakhona engafiyo, lo mlilo wakhona ongacitshiyo. Nansi indaba la kuthiwani? Ngangcono siqoma izandla ukukhuluma ngani kanti lapha sihambe sinjani kusindiswa. Ubuhle bakhona ukuthi uJesu nguye ofaka umthetho ukuthi ungabulali. Right. Ukuzibulala futhi kayisikho ukuthi kuye kuvunyelwe. So lapho uNkulunkulu ngelizwi leli ufuna ukusitshengisa ukuthi umthetho uzike kanganani. Right. Uqhakathe kanganani awususeki lanxa sokutheni ngoba uthena ungangcono nxa ukuthi ilihlo leli liyanhlupha leli ukubona kakhulu isifazana. Ngilikhuphuze ngingababoni phela ngisindiswe. Right. Nxa isandla singihlupha ukuthi vele ngingabala so ngiyatshontsha. Ngcono ngikume ngingene ezweni ngingini. Akutsho ukuthi kungcono ubalekele indawo zonke ezikwenza uwone. Uzubuhlungu kodwa ke ubuhlungu lobu buzanceda ukuthi ekucineni uyasindiswa. Kungangcono ngihleke ukuthi lesi isiwula umfazi ubuye enqunu wambalekela kodwa ngibalekela impilo yami ngizasindiswa kulokuthi ngone ngithabisa abantu ukuthi hayi yindoda. So uthi xa utsho ukuthi ukubalekela isono kuqhakatheke kakhulu ngoba umthetho kawusoye ukuthi abantu sebewonile bebanenge koneni. uJesu zayehle vele ezulwini wayezobuyisela ubungcwele basobusiswe ngumuntu ngokona esidla isihlahla. So uJesu sithatha indawo yomuntu wafa yena ukuthi umthetho kawufi kuzafa mina ngenxa yendingeko yomthetho ukuthi kumele life labe selisila. So uJesu asinika khona lapha ukuthi asisuseni zonke izinto sibalele yonke indawo eyenza ngone kulokuthi ngone ngoba nxa ngisona ngiphambanisa isimilo sikamlimi singasuki. Nansi indaba uPaul azathi ngiyawudinda umzimba wakho. Ilihlo lingesinye sezitho esiletha ubuhlungu usithinte kancinyane. Right. Abese fanisa ngakhona lokhu uJesu ukuthi uma ilihlo likuhlupha lenze njani ikhuphe. Na nxa libuhlungu lingenwe ilutho okulugojwana kanjani nxa selikhitshiwe. Kuthi ukuthi umfanekiso uPaul lapha ukuthi ukuthi siphume esonweni akusoze kube lula kuzaba buhlungu njengomuntu okhitshweni ilihlo. Uthi nxa sibona ukuqhakatheka kombuso wakhe kungaba ngcono sihambe singelalo lele lihlo elizasibonisa okuzasisa ngapha egehena. Ngezindlela akutshoyo ukuthi kuqhakatheke kangaka ukuthi sisindiswe ukudlula amehlo ukudlula ukuthi ngibela amehlo omabili. So asifake umbuso wezulu khona kuqala singawufaka okuningi lokhu okuzasizwisa ubuhlungu okwenyama sizamelana lakho ngoba sesifaka usindiso kuqala. Usindiso yilo liqhathekile andive manje mina bengisizwa lapha ivesi ukuthi iyasivezela ukuthi ukuze siphile impilo ezingaxabani loNkulunkulu ngoba ubudlelwano bethu loNkulunkulu bube buhle kuyadingeka ukuthi
ezinye izinto ezingakhanya zilusizo empilweni wethu kodwa nxa sozisenqabela ubudlelwano obuhle loNkulunkulu kufanele ukuthi sikufake khatshana. Ngize ngakhangela uActs of the Apostles uthi yena every habit or practice that leads to sin must be put away. Ukuthi konke okwenza ukuthi ubudlelwano bethu loNkulunkulu bungabi buhle kumele sikukhiphe. Khangela ukuthi ilihlo uyalidinga, unyawo uyaludinga, kodwa nxa soluphambanisa ubudlelwano obumumethe ukufa lokuphila kwakho, ngangcono lokho kuphume kodwa usale ulokuphila okunaphakade. Kakhulu. Umlimangana ngasisiza sihlobo esithandekayo indlela esiphila ngayo siphilele yena uJesu sidinde imizimba le. Ungachaza kanjani? Sithi ngumuntu lo ongasimKristu. Ungamchazela kanjani ukuthi isono siyini? Isono kanti kuyini? Sike siqale khona lapha. Ngicela ungikhanyelele also uRoma 3:20. Singaphendula lo mbuzo lo. Isono kuyikwephula umthetho. Kuyikwenza okuphambene lo mthetho. Ngikufake kanje. Ukuthinta umfundisi laphana. Ezindlini zethu ungakhangela sifake imiduli. Yangeneli safaki esikubiza ngesilungu sithi ireservoir phezulu. Yangeneli sasifake lama TV asibonisayo ukuthi kungatshontshwa ngingekho ngilandelele ukuthi ngubani oyenze lokho. Kungenxa yokuthi siyakwazi ukuthi kuleli sikubiza sithi ngamasela abazokweba. Aluba labo omeba kumbe abebayo bengekho bese ngasuke silahlekelwe imali engaka sifaka sizihonqolozela kanje. Sikuzihonqolozela ngoba siyakwazi ukuthi bakhona abazokweba. Ukweba kwangikhona futhi sikwazi ukuthi babe bephula umthetho, sikwazi ukuthi bangabanjwa bayetilongweni bayathonisiswa. Yikho lapho ke umthetho okhona. Umthetho uyisivikelo. Isono ke sikudiliza lumduli engifakileyo ukuthi ungivikele. Isisono. Nxa ngimuzwa kahle kungekho mthetho bekungasoze kube lesono. So lapho kulomthetho ungeqiwa sokuyisono. So lithi ukweqiwa komthetho yisisono njalo. Yes. Singakuchaza. Ukudiliza lumduli ongivikeleyo isisono. Kalokho ngapho futhi sithi lo mduli iyadingakala. Akula ndawo kumbe isigaba lapho okungaphileka khona kungela mthetho. Ngabe semulini, ngabe elizweni, ngabe sebandleni. Umthetho siyawudinga andilitsho njalo. Asikhanye uRoma 3:20. Lo Johane waqala ngo3:4. uRoma 3:20. Ngakho okuzathiwa ulungile emehlweni akhe ngokugcina umthetho. Kodwa ngomthetho siba lakho ukwazi isono. Right. uJohane waqala ngo3:4. Vumelana la nalo uyathi ukuthi isono kuyikweqa kwani ngomthetho. Ngomthetho kanti kanjani? Yes. Usufike. Umuntu wonke owenza izono wephula umthetho. Ngempela isono yikungabi lomthetho. iBhayibheli kuchaza ngasingakuchazisa njani indaba le ikakhulu indaba yesono. Nxa sesikungena kakhulu eBhayibhelini oye wakhona ungwenye ukuthintile lapha sisincedisane le ndawo yemithetho lelichumi ingena nga ikwana nga empilweni yomKristu. Okunye singakuncedisa abalali abukele kulinganisa ukuthi umthetho ovezwa ukuthi lapha umuntu nxa kuthiwa selesono weqa umthetho kuyini akweqileyo. Umuntu nxa esiyageza isikhathi esiningi nxa ephuma uyathatha isibuko. Right. Yes. Angageza ngalasibuko ungangcina buzo umuntu nginjani. Ufuna ukuthi abantu bamthetho ugqoke kuhle yini wagcoba kuhle. Angathatha isibuko aze abesezigangela afica ukuthi amafutha agcwele lapha amanye kaze alungiswe kuhle olunywela lo uyabona sithi ekhangela isibuko angaqeda kasibulali. Uyasibisela ngoba siyasebenza ngoba sihleli simtshengisa. Kodwa angabona ukuthi ukagezanga kuhle isibuko asilamanzi asigezisi. Uyasuka emanzini ayegeza. So umthetho uyisibuko sokuthi lapha ume kuhle lapha suphambanisile.
bese ngisiya emanzini nguJesu ngiyegeza isono nxa sokonakele. So abantu nxa sengathi umthetho kawusekho singazibuka ezibukeni ngoba ukuthi siyakwanisa ukuzibona singazibuka. Umfundisi uthi ngeke ufinye ngesibuko. Akuvumi. Yes, siza kutshengisa ukuthi kubilapha. Mandloni nelithanda izibuko lithini lapha. Okunye nginanzelela ukuthi uSathane sekwenze kwangathi umthetho waba ngumthwalo. Kukanti umthetho muhle, umthetho futhi usilungele. Uthi yena nxa simthanda siza kugcina imiyalo yakhe. Nxa singaba lobudlelwano kumbe singathanda uNkulunkulu ukugcina umthetho wakhe kuba lula ngoba ngani kusukela ethandweni. Singathanda uNkulunkulu kuze chaphekela futhi la kwabanye indlela esizaphatha ngayo abanye. So umthetho lo kawunzima, kawumubi, muhle usilungele. Asolwana ukuthi uze ukuthi uyasinda. Don't uzose ungani sokunzima ungenzi lokho. Uhlanganise la lokhu ngwenye ngifuna endoyisa ukuthi sihle seku address ukuthi kanti umthetho okhulunywa yiwuphi wakhona kule nginanzelele kule mithetho eminingi babesenza so bageze kanje kanti lapha esikhuluma ngawo nalo mthetho elokho liufithizela lisithi awuguquli nje yiwuphi wakhona. Ngivumela ngiqale kanje. Abake abasebenza e-industry kumbe ngithi ku-construction okwakhiwa khona kule mithetho elawulwayo. Uma kusakhiwa izakhiwo lezi ezinde eziya phezulu kule nhlobo yengwani ezigqokwayo. Ingwani leziyana azilani lokuthi ungubani. Uma ufika khona ungumongameli welizwe uyisichaka uyayiphiwa igqoke awungeni lapha uma ungelayo. Ngoba ilitshe nxa lisiwa alilani lokuthi alo umongameli mana ngiwele eceleni. uJesu esiza lapha emhlabeni wafika walawulwa ngumthetho awufakayo yena akazange athi njengoba mina nginguNkulunkulu umthetho la kawulamandla phezukwami angugcini wawugcina unjalo bese ngibuyela ke futhi yiwuphi umthetho iwona lana umthetho waphiwa uAdam engadini yase Eden ngoba engadini yase Eden kazange uNkulunkulu asibekele ngokugcwele ukuthi umthetho ubanzo kungakanani wasesiyawubeka ngokugcwele ukuthi ubanzo kungakanani esinayo Exodus chapter 12 Exodus chapter 20 sorry siyakubona ku Exodus ngale uyawuphinda now umthetho umlimo awubhala ngomunwe wawo isindebele sikubeka nje sigunguluza kodwa esesilungu isithi engraved wawubhala ufana uma ungazama ukubhala endaweni ebuthakathaka umunwe uyatshona ungatshona uchiya umgedlwana ongavalekiyo so umlimu ke wawubhala okutshengisa ukuthi ungumthetho ongaguqulekiyo onga expire ngibala lesilungu umi ingunaphakade ubudala kwawo bunjengobunaphakade bukaNkulunkulu uNkulunkulu ungunaphakade buyele emuva yamthola phambili so ngezindlela umthetho lo kakawuguquleki njalo kasiwugcini ukuthi sisindiswe hayi so asikunanzeleni ke ukuthi wona ngokathi uyini wona umthetho uyiwo oveza isimilo sika Jehova so uma sifuna ukuba njengoJehova sizagcina umthetho so kani ugcina umthetho lo lokho likhuluma ngawo lo kunjani kuyasikhulula kumbe kuyasenqabela yazi imithetho yokuvalela ezinye izinto intokozo lana umthetho lo likhuluma ngawo unjani umuhle kimi uyanceda usikhulula kakhulu ngenxa yokubana nxa ngugcinile ngiyabe nsiza ukuthi kule jele angizongene kulo nxa ngugcinile yonke impumela yesono ebasemntwini ayifinyeleli kimi ngoba ngivikelekile emphakathi kwabo nxa usiya kuJohn waqala ngo5 verse 3 laphana uthi lolu uthando lokaNkulunkulu ukuthi sigcine umthetho yakhe ngenxa ukuthi umthetho kayisindi ilula ngoba ngamukela uJesu yena uJesu ongena kimi ngamandla akhe sesenza ngenelisa ukuthi ngigcine ngoba sengiphila ngilawulwa nguye so umlimi kasize sifunde ukuthi umthetho kaNkulunkulu
ulula ngokwamukela uJesu ngoba nguye umnikazi ngamamukela nguye osesebenza phakathi kwami ukuthi ngiphile impilo yomthetho wakhe lo ngoba unguye osendungamele kakhulu ngicabanga ukuthi ngizazama ukuyigcina umthetho lo ngoba kuba lamakhosikazi amabili mbona ngani kungandurela ya semele ngithenga izipho ezimbili anti yakubona so umthetho kaMlimi mbona ngani mina ulula ungcono uyaseva le mali yami anti yakubona ukungezelela khonapho sinanzelela ukuthi umthetho kaNkuluNkulu nxa siulandela wenza ngitsho lobudlelwano bethu komunye ube muhle kakhulu lempilo yethu singaphansi kwaleli langa iba lobuhlungu obunganeno kulalokho nxa singayigcini khangela khathesi ukuthi amangcwaba amanengi agcwele abantwana abancane ngenxa yokungalalela abazali lokungahloniphi sithola kusiba lokufa okunye ukufa besingakwenqabela ngokugcina imithetho kaNkuluNkulu madoda ngithanda ukuthi Matthew 5:17 okunye qhubeka kukhona abantu kwakuthinta uMandlovu baliseni bathi umthetho wabethele siphambanweni nge-Old Testament elidala uJesu sefika kuTestament elitsha wawufaka ngendlela elesisindo esimangalisayo uthi wothanda uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke ngomoya wakho wonke ngomphefumulo wakho wonke langamandla akho wonke kuyimithetho leyana eyokuqala leyana emine ebudlelwano bethu loThixo esithola ku-10 commandments kuExodus 20 abesithi owesibili ufana lo oqala wothanda umakhelwane wakho njengoba unjani uzithanda ngengezelela kuMandlovu lapha uthi uletha ubudlelwano bukamakhelwane so umakhelwane wami nxa ngizamthanda indlela engizithanda ngayo mina okokuqala ngeke ngiye ku-hunger strike ngiyakuthanda ukudla kwami ngiyathanda ukuthi ngidle so uthi umakhelwane akasokalale elambile mina ngidlile right siyabonga kakhulu ake sikhangele umthetho levangeli ya u5 verse 17 no 18 uMateyu uthini uJesu kanti uthini ngomthetho la lingacabangi ukuthi ngilande ukuzadiliza umthetho kumbe abaprofeti kangilandanga ukuzediliza kodwa ukuzogcwalisisa ngilitshela iqiniso ukuthi kuze kunyamalale izulu lomhlaba kakuyi kususwa lutho emthethweni loba libadlana kumbe lichwachana elilotshiweyo kuze kupheleliswe konke kutshoni ke ngomthetho lo umthetho njani lo umbona ngifuna ukusukela phachiye khona yes ukuthi uJesu lapho thena angizangadiliza ngizogcwalisa right uyikhuluma lapha naye ku22 Mateyu ngale verse 37 kusiyale ukuthi imithetho ebuziwe wathi hayi imibili kodwa yonke ikhuluma ngothando eyawuqala emine uthando emuntwini loNkulunkulu wakhe eminye leyi uthando emuntwini lomunye umuntu so uJesu angizangadiliza engakunika uMose entabeni yes kulokho kuphila ngoba abaprofeti babefakaza ngoJesu ngomthetho kaMlimi lemthetho ufakaza ngoJesu ngoba umthetho lo isimilo sakho uNkulunkulu sokuthi umthetho uveza isimilo kaNkulunkulu ubumba ubudlelwano bami loNkulunkulu udlelwano bami loMandlo loMaforo loNgwenya lomunye umuntu so ngenye indlela uThixo thena nxa sikhuluma ngomthetho levangeli uhamba konke ngoba okwenza kube levangeli ivangeli nguJesu esife esiphambanweni ngenxa yokuthi umthetho wephuliwe so umthetho ukuthi walokhu khona kudinga ivangeli ukuthi lime libuyisele ukulunga ukuze umthetho walisithi hayi kulungile nxa kunje kodwa umthetho ungabona wephuliwe uthi sokukonakele sokumele kufe umuntu uthi umuntu kangafi ngenxa ya mina sengikhona angamukela mina sephila so ivangeli lomthetho ukuthi umthetho wenza kubuye ivangeli ngoba usuyephiwe isono kodwa ke ivangeli lomthetho kundawonye ukubumba umuntu ukuthi angazi uJesu segcina umthetho umlimi semkhonza so akulavangeli eliqotho elingelamthetho akuvumi akuseyo uthi uma lingithanda ukuyibala leyana uJohane ngo14:15 ndizakugcina yini imiyalo yami so bonke abathi bayamthanda bamele bahambe ngokugcinwa kwemithetho yakhe lelithe ayikho lukhuni ilula manje okunye enguzwisisayo ukuthi kasisindiswa ngokugcina umthetho yes sigcina umthetho ngoba sisindisiwe
Singananzelela umthetho lo owephuliweyo yiwo osinika uJesu Kristu esifele nxa sikwamukela khona lokhu ngokukholwa. Sisindiswa ngokukholwa kuJesu ukuthi yena ngalokho asenzele khona siyabuyiseliswa ubudlelwano bethu bube njengokuthi bebunjani kwasekuqaleni. So sinanzelela ukuthi umthetho kakumelanga siuphakamise kakhulu sichiye umnikazi. Umthetho lo mnikazi kuhamba ndawonye. Hallelujah. Usikhangelele ukufithizela indaba okhuluma ngayo. uGalatia 2 ivesi 16. Silama vesi ambalwa uRoma 3:28, uRoma 4:13-16, loGalatia 2:16, loGalatia 3:13, loFilippi 3:9. Uchasisa indaba yona le yokuthi umthetho uphathwe njani. So ngasikhangele uGalatia 2:16 loGalatia 3:13 zombili. Galatia 2:16. Siyakwazi ukuthi umuntu kalungisiswa yikugcina umthetho kodwa yikukholwa kuJesu Kristu. Ngakho-ke lathi futhi sibeke ukukholwa kwethu kuKristu Jesu ukuba silungisiswe yikukholwa kuKristu hatshi ngokugcina umthetho ngoba kakho oza kulungisiswa ngokugcina umthetho. Right. U3:13 andile ibona ukuthi iyalunga indaba le. Umthetho uqhatheke nxa lingithandeza icela. Yeah. But uqale walungisiswa. Ngizafuna usincede uthi abaningi sikukhutha nga okwenza sicine siwulahla umthetho wakho bese kusiphunyuka futhi. Yes, leyo kugcina. Galatia 3:13. uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho ngokuba isiqalekiso ngenxa yethu. Ngoba kulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu wonke olengiswa esihlahleni. Wasihlenga ukuze isibusiso esaphiwa uAbraham sifike kwabezizweni ngoKristu Jesu. Ukuze samukele isithembiso sikamoya ngokukholwa. Isilungiseleni indaba le. Kulabanye ababa extreme babe legalistic kube njani. Sifuna iphume kuhle ukuthi imi njani indaba yomthetho. Singalibali balayela wabukela ukuthi uSathane kusukela ekuqaleni uvele okwenza ahlamuka efundisa umthetho kaNkulunkulu. Right. Watshela ingilosi ukuthi kawugcineke umthetho lo uyanika imi mina ngizalinika uhulumende ongcono. Right. So indaba yakhe kayikaphela uyayilandelela. Ufisa ukuthi nxa uJesu engakabuyi asusu ikubona umthetho kaMlimi uzondwa ngabantu. Right. uSathane ufuna kuphile kungalamthetho khona ekwathi akuphileke. Right. So indaba ekhulunywa nguPaul lapho uthi hayi ungasuka ubusubala umthetho ubale ibe ngu10 uthi ngizabe ngibala nsuku zonke ubona ngani iyakunika impilo kuJesu. Right. uJesu ngaba semntwini nguye osesenza kube lula ukuthi ugcine umthetho wekhaya lakoJesu ngoba nguye osephila phakathi komuntu. Kathi umntwana ngathezelwe ngikhaya. Yes. Abe sesithi umzali wakhe uyamthanda kodwa engamlaleli lokho akutshoyo umthanda nga. Right. So amaKristu amaningi sikhuluma ngokuthanda uJesu but siyala ukugcina isabatha isemthethweni. Right. Siyala ukuthi sikhoze uNkulunkulu yedwa sihlanganise uJesu lamadlozi. Sifaka izinto zethu ngenxa kaSathane onguye ofuna sibona ngani ukukhuluma igama likaJesu lokulihlabela lokuligida kuyeza insindiso kulokuthi ngilandele lokho akubhalileyo. Indaba isekutheni nxa sikholwa uJesu njengevangeli leqiniso elabuya lizindaba ezinhle wasifela nguye lo mthetho lo kasamukeleni uJesu asinike indlela yokuphila lapha ekhaya lasezulwini sisesemhlabeni ukugcina umthetho kaNkulunkulu saba ngabantwana bakhe abaqinisekileyo. So umthetho ngevangeli akwehlukani ngoba uJesu waza ukuzobuyisela ukuthi umthetho kawususwa Kakhulu. So nxa sesisindisiwe lo sinikeza amandla okugcina umthetho nala nguJesu. Yes. Angithi phela uMateyu 7:21 laphana uthi yena ayisibo bonke abathi Nkosi Nkosi abaya kungena ngapi embusweni kaNkulunkulu. Ngicela amandloni zasibalela uvesi 24-29. Sifuna isike sikhangele lapha indaba yokwazi lokwenza. Angithi phela. Yes. Ngakho lo owezwayo amazwi ami la awenze unjengendoda ehlakaniphileyo eyakhela indlu yayo edwaleni. Latheleka izulu, izifula zagcwala, wavunguza umoya watshaya phezulu kwaleyo ndlu, kodwa kayiwanga ngoba yayigqilisiwe isisekelo sayo edwaleni. Kodwa lo owezwayo amazwi ami la angawenzi unjengendoda eyisiwula eyakhela indlu yayo echebechebeni. Latheleka izulu, izifula zagcwala, umoya wavunguza watshaya phezu kwendlu,
leyo yawa yabhidlika. UJesu eseqedile ukukhuluma lezi zinto, amaxuku abantu amangaliswa yikufundisa kwakhe, ngoba wafundisa njengomuntu olamandla, hatshi njengabafundisi labo babo bomthetho. Nansi indaba ukwazi lokwenza angithi phela ukwathinta ukuthi umntwana nxa ekuthanda uyakwenza njani, uyakugcina imithetho yakho. Iningi lethu uzathi uJesu uthi ayisibo bonke abathi inkosi inkosi abayakungena ngoba bawugcini lo mthetho, bayamemeza nje kuphela. Kuyini esikuzwisisayo ikakhulu indaba yokwazi lokwenza? Kufana lo muntu okwazi ukupheka abe lakho konke akudingayo ukuthi apheke, abe sesekela ukupheka, uyafa ngendlala. Ukudla kukhona. Thina ke singaba wazi umthetho sibe lazi ivangeli, kodwa nxa singenzi lokho okutshiwo ngumthetho kakuguquli isimo sethu sokuba yizoni. Sizasilahlwa ngoba siyabe silezono ezingavunywanga, ngoba ukuvuma isono yikwenza. Uthatha inyathelo lokuchiya isono yikwenza. So thina singaba la umthetho sibe lali amaqiniso wonke, kodwa uma singenzi lokho amaqiniso ajonga ukuthi sikwenze, akusoze kube lenguquko empilweni zethu. Sizabe lokhu siyizoni ezingathethelelwanga eziza kuya emlilweni. Ngize ngicabanga umhlabeleli othi yena kuyize konke ukuzwa kwethu imiyalo nezithembiso uma singakugcini konke lokho. Ungananzelela nxa sesizwile silomlando ukuthi lokho esikuzwileyo kuguquke kube yizenzo. Singezwa bese sisenza khona lokho okumele sikwenze. Ungakhangela umfanekiso esiwuphiweyo laphana, okuqala uyakhele edwaleni ukuthi waba le effort ayenza, wathatha isikhathi ukuthi ayakhe. Lathi ezimpilweni zethu kumele sithathe isikhathi lokuzimisela ukuze ubudlelwano lobu sibakhele edwaleni elinguJesu. Singaphonguzwa sithatha okunye sichiyo okunye. Khathesi sokuvamile ukuthi emthethweni siyazikhethela esikufunayo, sichiyo okunye nxa sokuxabana lezinto engizifunayo ansakuthi. Sokufanana lo muntu lo owayakhela echebechebeni. So khona lokhu maforo kuyingozi kakhulu. Khangele eBhayibhelini abantu abezwayo uNkulunkulu iziqondiso lemiyalo yakhe bangakwenzi. Ungezwa kuyenza umahluko, isedu zawoma kumbe uzasindiseka. Abanye bahle bawomele esonweni ngokuba lokhu sizwe iqiniso ungayenzi ulizwe namuhla ivike elandelayo kulobungozi bokoma nxa ulokhu sizwe ungayenzi. Sizwe senze vele uvesi ngo-24 uthi ngakho lo oyezwayo amazwi ami awenze unje ngowakhela edwaleni. So abaningi bayezwa bengenzi. Siyabonga ukuyifithizela le ukwazi lokwenza. Nxa ngilolwazi ngolutho alusebenzi ngenzanga engikwaziyo, ngingathi mina sengifundile, ngibonala ngokwenza ukuthi umuntu ufundile lelo. Ngeke ngahlupha lo muntu udokotela uthi uyelapha uyabhema, mina manje wena ungapha uyabhema uthi umuntu angabhemi, manje udokotela ubunga. Yabona isono siyavala ulwazi lokho lungasasebenzi. So uThixo lapha akutshoyo uJesu nxa usiya kuJohn oqala ngo-2 verse 4 uthi lo othi ngiyamazi engagcini imithetho yami ungumqambo wamanga. Singathi uNkulunkulu siyamazi, sisala i-10 commandments zakhe, sisala ilizwi lakhe, kuthiwa siqamba amanga. Bangaki balaleli babukela baqamba amanga? Imithetho bayibona ibhaliwe bathi ayisasebenzi. So ungathi ayisasebenzi yiwo amanga wona lawo, ngoba uthi imithetho ngayifaka ngoba mina ngaze ngafa ukuthi kawusuki. So wena uthatha ngaphamandla. Umlimi ufuna usikwazi ukuthi la kuSambulo 1 verse 3 ithi ubusisiwe obalayo abe sesenza. Singabali kuphela, singezwa kuphela, singakhulumi kuphela. Ukwenza kutshengisa ukuthi sesilo Kristu obusa phakathi kwethu. So umthetho kaNkulunkulu balaleli babukeli uyaphila umile kwezokupheleni, okudingakala ukuthi sivume ukwenza lokhu uNkulunkulu akutshoyo. Izenzo kungemazwi yesijabule kusindiswe. Izenzo kungemazwi. Yebo ubonisa ukuqhakatheka komthetho. Ungakhangela kumthetho ndaba wemhlabeni. Uma umuntu ebekwa icala, ubekwa icala ngokwephula umthetho othile, kusetshenziswa wona lona umthetho
ukumgweba. Thina ke lathi ke balaleli silengozi enkulu yokulahla ngoba umthetho nalo esisawukhangelela phansi sithi awusebenzi uzamelana lathi umthethwandaba wezulu ngoba sizagwetshwa ngawo ukuthi sisindiswa ngomusa yebo kodwa ukukholwa kwethu kuyadingakala ngase silokukholwa esikholwa kuye ukhanda ukuthi sigcina umthetho ngoba anti uSathane ekuqaliseni wathi umthetho kawugcineki uNkulunkulu kumele ukuthi ekucineni athi aphe iverdict yakhe ekhangele kuona lona umthetho ukuthi hayi Sathane yebo kambodwa kuneke napha abantu abami basindisekile sizakusindiswa sigwetshwe ngawo umthetho. Ndlo sithini indaba le esihloko sithinta yomthetho kuyasimangaza yini ukuthi uSathane ahlasele kangaka indaba yona le yomthetho kuyini ongakutsho lapho? Lokho kakumelanga kusimangalise Maforo ngoba indikimba yempikiswano enkulu iyeyeme emthethweni kaNkuluNkulu eveza isimilo sakhe. Yikho nanzelela ukuthi kwezinye indawo asihluphani ngokuthi ungatshontshe kodwa sihluphana ngeminye imithetho yokuthi isabatha likaNkuluNkulu ngoba iveza isimilo sikaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu unje uSathane yikho alwisana lakho ukuthi uNkulunkulu locuku imithetho yakhe inzima imithetho yakhe kayigcineki kukanti siyafithizela namhlanje ukuthi umthetho kaNkulunkulu isono levangeli uhamba kundawonye ulethe umcabango lo umntwana oyingozi ngekhaya umntwana okhethayo ukuthi uzagcina iphi imithetho yangekhaya uyingozi enkulu kakhulu ngoba kungenzeka ukuthi yona leyo mthetho ayikhangelela phansi ahambe ngelanga umthetho sithi uthi fika masinya ngekhaya angawugcini ayebulawa ngabantu. Umthetho umlimi nxa esiphile ilithumi kodwa nxa ubiza uthi ngumthetho athi imithetho asilalungelo ukuthi sizikhethele ukuthi siphiwa igoqelwe injalo kasivuli sikhethe ukuthi sifuna ukugcina le uJames uthi ogcina yonke yesitshiyagalolunye abese sehluleka kuwodwa kulomlando lawo wonke. Umlimi angana ngasisiza babukeli labalaleli ekugcinweni komthetho ukuthi sizwisise indaba yevangeli sikubalance konke ngoba siphela kwisizukulwane esithi sona isono asimangazi vela kulalutho olumangalisa isingxenye yempilo yethu kwangana kusaphileki umuntu eqotho uJehova uyamemeza uJesu uthi kuyaphileka sihlobo esithandekayo mfundisi Tuwe ungasigoqela ngayiphi indlela ubuso sikhuleke balelo labokeli asibongena uThixo ngoJesu ngoba uIsrayeli wagcinwa ngumthetho ngilapha ayesephela khona umthetho wayethunjwa angabuya ugcina umthetho wayebuyiswana noNkulunkulu lo Israyeli onguwe lami siza kuyangena ekhaya ngokuhlonipha umthetho kaThixo uJesu simamukele njengomsindisi abese sinika amandla okugcina umthetho uJesu wafa ukuthi umthetho awuguquki ukuze ubungcwele kaThixo kubuyele ebantwini so singamukela uKristu siphile ngaye sizaba ngabangcwele bakhe lo mthetho kaNkulunkulu uzasithokozisa ngoba usigcina sivikelekile singabantu bakhe inkosi sisize uma singena emthandazweni zasikhuleke nini baba sezulwini siyabonga ukusinika ithuba lokukhunjuzwa ukubana okwenza kube lesiphambano yikweqiwa komthetho wakho isono sisuswa kuphela ligazi likaJesu elabhadala ukuthi umthetho kawusuki kodwa ke uKristu wasebhadala icala singamaKristu nje ngenxa yakho Jesu ulivangeli elihle the gospel besikhuleka ukuthi olaleleyo lobukeleyo sikhumbuze ukuthi umthetho umi uzana phakathi uyisimilo sikaNkulunkulu uKristu livangeli elihle eliletha intokozo sicela ukubulala isono kithi ngoJesu Kristu indaba yena lesifundile kayicace sisuka lapha siyegcina intando yakho ngokuKristu ephakathi wesinika amandla sisodwa senelisi sidinga ukuhamba nawe sibe kwazi siphile ngawe ngoJesu siyabonga siyakhuleka amen.